ibe ting chua ilung ta pen mene na mai ke pe ke ziket tak mai gumara sam news ke dei ren sa zime ko na puanga de lei Vietnam ke dei ge danai kram ke zin kai squi rimai ge world longest glass bottom bridge ke dei pre pimik madai ge prim tilang be zuda ge na pasing comeback ha teleu ga na lei za haim na ta ge sandu ga de lei ai po ke dei pre pimik madai ge prim tilang be zuda ge na pasing comeback ha ze zuda ge meter haket ringyo kan delu ze pasing kam ga lei za na fit hamadai squeak kuhube pakang me nam kang bambe perege katloge be kahale ze sale ai zuda geina katlobe kahaze kahame ki kone beach long pedestrian bridge jai busy relet pere bizine white dragon ke cheu kulei zaina apo kahaze northwest songla province vietnam ge la lei zai apo zuda geina kahatlobe himlo kana kak meter high stroke himro kana ge tibe kan delu ze teloga lei ze sale anoi hai menane plam chimi ga rai lei apo zuda ge na pising kampe ka haze telung be zuda ge ze france mena ka telobe glass lei ze chele zaina ka dei pre pemik madai ge prim tilang be zuda ge na pising kampe ka haze mina ham dai ring medu pungim buibe ka lei ze sale para sam poga besai sui ze apo zuda ge na pising kampe ka haze chuna china ga dei guangdong province ke bambe zuda ge gu ka meter haming ngai stroke sona prim ti lei ze sale zai na mai ke pe ke Guinness World Record gu body pe mena mo wangze apo kdei pere pe mik madai ge prim tilang be zuda ge ne pesing comeback ka ha pe ke tinga gu leize sale akum wang rabe Nagaland Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai ku chum so ge Nagaland kdei ge major political development page tanai kram ke jing kai skui rimai ge Naga People Front NPF emle mina hangkai ket kraibe tinga Nagaland Chief Minister to ga pe street yard zeleng ne pe te ze emle mina hangkai National Democratic Progressive Party NDPP me pagut kai delei marasam pogabe sai suiza I'm Naga People Front NPF body be mina hangkai ket National Democratic Progressive Party NDPP me pagut kalu bachange chuna Nagaland Chief Minister to zabam pe ne firo ne pe be party NDPP ge emle hadai ka nala delei zai Naga People Front NPF ke emle ham dai ren delei zai ne Bharatiya Janata Party ge emle kre ko na plan te ze Nagaland Legislative Assembly ge sit reacts rokla lei ke chele Nagaland Assembly Speaker Nagaland ke dei go body payment ma wang roze kan dui beki ga sim sab pe saringeng long kumer ne saze I'm Naga People Front NPF body payment me mina hang kaiket tier zeleng ne peite ze National Democratic People Party NDPP me gut kai de leize le CP yong be lugai zai phyogai de leize ke chele India ke dei pabam ke cham bam ge nai ka ke petet te be nai ka lumbe pagu temperature kahalum bena kah gebe kandebe temperature 45 degrees celsius tra patete hangze coal shortage maching chambe jegna electricity mi ka baba pain chuita di bezegna Indian Railway ne train gri tebe high stroke ringyosi cancel ten so guys pathau di kan tebe zai rai robun rogudu rain teura teze I me maching chambe state ramahange gri tebe na pungrui rahang pi pe gai de leize salei marasam poga besai suize I me train gri tebe high stroke ringyosi cancel ten so gani the mic peke pakuchum betani kagria ze samging ting bamle guri lei je chewle Indian Railway Executive Director Gaurav Krishna Bansal na saza apo passenger train gri tebe zemna mi songa me do punglu ze tebe te te gri me cancel ten so ga beze loket hang te gai gu lei ze salei India Meteorological Department IMD na India ke dei gutingai ibe na tingnai shabe doge pasurang kanto me duine danai kram ke zen kai skui rimai ge sang to guys anui north east states India ke dei pabam ka cham babam ge wang la behzi mingeu lungge tingrui ke be nai ting kha khai pren chi be guyang be zai ting ka fit pe nai tingrui ke be bam gu lei za rang to gai de lei India Meteorological Department IMD na rangze Bay of Bengal gusung klenge rating khai gui kan ruibe prenchi be gui zabam zegene anui north east India Assam Meghalaya Arunachal Pradesh Manipur Nagaland Mizoram nai Tripura ge ting tung hi nai ting khai prenchi be gui be kilometers hadai zai ringe per hours gui ze ting rui zabam gu lei je kchelei Manipur Tamenglong District Tosham Subdivision ge jinai kram ke ze himro kamai ting moi ge ting tung hi prenchi be guiwang ze Wisdom English School Tosham Subdivision ge bambe lesina me go hostel kitchen lang de beki na rented house pe mi pe ze bambe ki reme ting tung hi prenchi be guiwang be ze ne tensia kham ni ze haki de gui koni lei ze salei marasam pogamene sa ze apo ting tung hi prenchi be guiwang be ne midu ka hazam ze tenure be ko aga lei ze chewlei Aigna na mai gumara sam news ka loy ga dele pi guys an kinga ni mele indu to dele